Tharaka Gitonga mu Rugara na arethiritwe kinambere kwigua gitariria na kuga ati mutongoro mugongo President William Samoei Ruto hamwe na munini wake bakweregerwo kuriunga nteno cia Tharaka kiumite kuwata ntu ya Juma na arendethiritwe kinambere kwigua kiuria kariba guntu kutigira ati bakwibumire bwega kuwata mbaru atongoria baba mwaniki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna na wira ripoti ino. Mujumbe wa Tharaka Gitonga mu Rugara na ugita Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki bakweregerwo gukinyaga gicigo munge kia Tharaka ncuma ya kimya kuwata. Ta mujumbe wa Tharaka tamburuthere itangazo undikireti antu betu ba Tharaka kiumia keke yete burungu enda ntugo ya Juma President wetu William Samoei Ruto na deputy wake Profesa Kithure Kindiki akaigwa bali uko wetu Tharaka constituency. Gitonga mu Rugara Kithure gutire murandi arothite gomba kureta Rais William Ruto wa mona deputy president Profesa Kithure Kindiki ende wa mona wakiuria kariko mugeka komo wati gocokia nkatho nontu bakuthurwo kwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa rais na urano kuma gicigo munge gike kia Tharaka na inkuburomba muno twirutanirie nitwinde aratokerwa tuthinio tumwire karibu kuri bakuria ategwa yete kuruthata na ibwega kaye mbere ma twambe tumwiri bwega arike riu murindu atunintira kana ti guthiaga mbere tumwiri bwega no tubakwa kuthura mwana wetu Profesa Kithure Kindiki utuika deputy president toto bwega obu korogia kirigithia mona kwithura DCC na rajire mukothi matire na bantu gukara akiuga thirikari ni kurutha mubango wa wakira mabitha ba polisi kuma mukothi ma wa mona DCC tuje twina thina kidogo bantu bakwiga tureaga mukothi ma DCC najire atie na bantu akara no tututie na mbiguru lakini sisi turirikane ituugire wareke gukinyogu tukarembeguru tureakuru bantu reno tumenye ko DCC wetu akoya lakini muhakikisho ta mujumbe wenu kana thirikari ni gutwakira mobici mapolisi aga na thirikari ni gutwakira obici wa DCC. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendagataya kirikithia mantu mama araugite Rais William Ruto hamwe na deputy president Profesa Kithure Kindiki bakarionga icigo munge bionthe ga kaunti ya Tharaka Nithi na ti Tharaka gake akiuga na wewe MP wa Tharaka Gitonga mu Rugara atirere kuonania miradi irikiri icigo munge bila pingire karugurwa watu wenye maro kwa kujetu iko ngamba ngombe tumekishwa kwamba project chonda ila tiendelete kwa mbele magecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ndagara Waiguna nuntu wa ripoti inu tukithina mbere na nthero chetu no aria nabo Kinyamiru atongora bethiritwe bakina mbere kwa bakibumagiria na kuga ati banganitie bukatha gwetera mutongoro mugongo President William Samoei Ruto. Tuletea hao wananchi maendeleo na sisi ambia rais next week tunamngoja sana hapo katika kaunti ya Meru. Na ile siku ataamka asubuhi akiwa amepanga kwenda mahali asikie huko kuna tashwishi akuje haraka hapa Meru. Tunampenda sana na tumefurahi. Ambia His Excellency William Ruto sisi tunampenda na tunangoja akuje ndiye atuletee maendeleo. Mnataka akuje ama sikuje? Hebu onyesheni na mikono wale wanataka akuje. Mimi nasema na niwaambie watu wetu kwa serikali ni lazima tukae ndani. Serikali sisi ndio tulitafuta na maendeleo iko kwa serikali. Na hata wewe ukienda kwa mtu usipomuonyesha mapenzi, hata labda alikuwa anakupea 100 atakupea shilingi 20, lakini ukimuonyesha hilo mapenzi na hiyo roho moja, huyo mtu atakuongezea. Kama alikuwa amekuja na 100 ataongeza na iwe zaidi. Na mnajua sisi tukiwa Meru tumepoteza miaka 2.5. Lazima tujipange kwa serikali ya kaunti na ile serikali iko juu. Kwa hivyo waziri, sisi tunaomba kuna ile state department, unajua kwa kuja kuwa na PS waziri wanakuja sana kwa sababu hii mashinda tulikuwa naye. Sasa tunaomba hata kama ni wale kidogo wale directors, PS, CSs waanze kuja mashinani wakituletea vitu kutoka kwa national government na wakiongea na wananchi.
Riba Nairobi ndogo na wibethire tubakina mbere kwigoba kibumagiria na gutariria ugwabo nuntu wa kuongereka kwa wamba kura kwithire tukina mbere kukionekana ntere ino na rende bethire tubakina mbere kwigoba yekaraga na ugwaya murimi wa mbogo na wena riboti ino gutuika kunogaga mtatu kana kuya kuthokania ngai mwathani gĩkuũ kĩo kĩrĩro kĩrĩa kĩũrĩte methori mekũra mwanantu arume kuma Nairobi ndogo ĩrerĩka yũkĩndenia Wandĩ Gamba ng'ombe nyuma yago kuga wamba ibwingĩte ntere ĩno na batirĩ na muntu ũkũbatethia ara ĩndĩ batigarĩte bakĩrĩragĩra mũrungu wago wenka kawa rutana umana ronje obanjire baba mwathani thiũrũgame na ng'ombe rwe thira ngai no ntone thira ndena umane thira ngai bakiuga baiyagwa na bakaringa riboti kĩrĩ chibo wago amwe na mũnini wake ndĩ gũtirĩ atua bathukagia togwa tantu utie atue yukagwa tende ona thimu iriyo antu abore tunyo muthenya rero ngikibiri lakini mtu uyu atigwata wa yukiru atua riu ona gwatinda gucunkuna tugacunkuna no kana tie tungwa tukamwa tukauma na ibanga tugetethie kitio ende tikuga thirikari gaturungamira ngatie ng'ombe na ng'ombe ira thikayo ngatikwenda kwaririe bara kwaririe tutabuna byeyo batitinda utinda leo kuvingateria no ngabakenda kuikona biblia batita kwa biblia batira kana ile kana ibono nireno gati bauragia iba patori nati korotani njondo kumagaro katugo ngawata mtunywe kyangu metakogora njondo kumagaro kawatugira iwaletoire mwakora kumagaroka iwale bonge batinda mama na batenyo tugo watu bakamamire na koro darwana roro nini ara baugite ndi wamba bubu butimite kinya ng'ombe irambiria kunywa ntere inu ara mwekuru uyu yaukwa kuga araigirwe nchamba ithatu cia murao indi nonete ciiri mwe oyo urite marieta mbeto aruthu wanjira muteria kioro matino makoro ndaraigirwe ng'ombe yakwa thaa 10 cia tugo irerathia ntindagirwe nkarenu na thaino nigo ng'ombe ciakwa irairio kiugo kionthe batigie bandengangira gwaya cionthe bathukia ng'ombe ciakwa cionthe thaino ng'ombe ciakwa ciena ngwana ciere lakini emwe kora na ciena mikanda inu ciere ende ciere ciatiga cionekana cingai watethia twaita bora cioneka ciogetwo na mikanda ende enu emwe kora chwe ara ende kinya kumama baugite batikumba kumama nontu bwa ugwaya kama ndani nyonde nchamba ntirethagia nyamora ngachera nene nyo ya thimugache amba ibubu inge nonto na mbera nchiecho kwa kenywa kwa mwekamba na ijiro ng'ombe na kayao endaga kuingita uko wetu tutiko mama ti kai baba torara tokari ugutogere tiogu nonto okemama uri we nyomba kugwa ku tauri no gokuya ku ti mwamba leo mami ta mugwanja cio tugo to ti mama atio ari tani ti mama ndara ndothete ogu mama ngokia kurura nkamya gokia renu akiuga ende ibanogete ikuyo nontu ona mioyo yago niyitwe na antu batakumenyekana mwana ndo ndayetwa nigo wana mbori cio na mbori ndatunyera mbori ria gacionthe na ana baretheti bakera wai wana wario gatukukuraga muthenya thaa 10 na mbori rere ambumeta kanisani ekare kana kanini kamware enyo tie kio ntayetwa na moyo ndo muhia ngai lakini ndo mbori kukombendera kutia ndo giakwa kiyo kiria ucoka wana baitikiri Chija wigachoka lakini na ng'ombe ni yeto ukewe kiathi baba ndi mwati kare kethenjo ketayagwa mwana mbori airuterwa mbori ya getabwera ya atunyorwa ana rukie tabwaru gakera waria ngakuraga gatu etabwera ngai atethia enu ni achokire erenge ya ruto tugo itachoka enu yaura na yaura ende nino chinja ruterwa chonde atiena nyamonge nare mana chomo mirao ndaijirwa mbori mweru ena na ngoko na cio cia thicieri December na nde na bisi bunkuga nio nderera nonto nde na bisi na ntendi mbori enu ndebera mwana wakwa bisi ara ende barutite mbeto kirirwangirwa ukaria ntere inu kuma gitandani na gucunkuna iba ubongo bakubaia nontu kinya ibatigaga evidence ira yomba gutetheria polisi kiri ucunkuni bwago irato bya biriaga ndachiruta kithakani ciena mikanda na teako mikanda nao na irato bya na nyamonge na tosi batigeta mundani gwakwa ende murungu nde mwera baba utikareke ona mutingo Jehova tochokerie kwenda gwaku ngai kwa kwena muntu ukuthiuruka uko kai ngwamenyithie bau bangi burantu bakumama nontu antu bageni batiumba kuya kuya kwa muntu na batire na batika bakaraku nontu bona ene bo tukuona uko arwa totiko barero kuya lakini na tokuga nanto bantu abonu ntumita tumatigania kana gekojo ya kuya uko kwetu nanto beto bakuruta wireni
Kiripotera Meru TV kuma Nairobi ndogo ndeni ya Igamba Ng'ombe mbeta murimi wa mbogo. Nuntu bori botinu murimi wa mbogo na njira inkinyaniri kuna baba mabatongore kuma wandi ya kiago bedhire tubakinambere kwa bakiromba governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Mutwethinkia utigira tena ukinyithia marandi othi nambere wandi eno ari wewengwa inara kuringana bedhire tubakiwa MC wa guntu oku kiambingaroni na bedhire tubakiremeri kurutira akari ngugi na arende bedhire tubakiwa kinya kwambiri mu taratara wa kuthorania saini kengo kumuruta utongoria ni Jeff Waituma no tubangirite riboti ino. Nabo bamwe batongeria kuma wandine ya Kiago ni boritie Reverend Governor Mutuma Mutwethinkia gwikia witi nambere kiri wandi eje ari wengwa nuntu kwa miaka iri gutikyo bethirite bakiona utongeria ni Kawira Mwangaza na Simon Kiambingarunyi MCA wa guntu guku inkwenda kuromba Governor wetu Mutuma Mutwethinkia nontu Kiago mwangatha Kiago gitina MCA batu tukuromba Governor kwa tuka kwa maendeleo jakaretwa ndene Kiago tafadhali Governor leta maendeleo gwengwa kenda antu betu bakinyiru maendeleo nontu maendeleo jetu jira KMCO uri Kiambingaruni interview bitombo kinyira antu betu na kenda tuteka kumbrem Governor intobia Kiago turetere kwa gwengwa tukiuga for the last 2 years ile ya Governor ore araumire arariku batu twithirite twenyuma mono na maendeleo ni ontu mutongeria wetu uri aerwe kanyaga Kiago. I have a specific case iria kwenda kugira nuntu Mpindi branch Mpindi ne savete a very potential area matuma na rangira na yetu ya produce area na miundeu area now Mpindi branch ediro kagita ka units lero ndale wonda administrator branch endongi lakini ego koboka kinya budget ire rware ya emergency turigirite ati ndarasa tewe kathitho ni kenda ntu baga kuruka irau na tumbe kwithwa economy u ikendereaga thai gutinga ari kurukirau Kiago nitegwe ina affirmative action Governor wetu atutegere ameme ake iri na nusu tigintu tonete buru locations cionde na nikenda Kiago ikona development kinyani bone ne gikeno kiao nyuma ya Reverend Mutuma Mutwethinkia kujukia Daktari Julius Mbijewe ja Chief of Staff kiri obisi ya Governor wa county ije ya Meru amunenkera gitiga Chief of Staff gitekera gitugurite turantu ba Kiago turantu ba Mwangandia na inya turantu ba Centuriment no ntu ba kwithirwa gukurukira Mbijewe tugu expect tukona mantu amega kumania thirikari ya Mutuma Mutwethinkia na mantu jetu ja karabwega na imotori wetu okumaja Mwangambia na twira mheshimiwa Mbijewe iboga mheshimiwa nontu bakunenkera kanya gaka na ituje kwa mheshimiwa kwina hospitali otwakirinya na aragachuru riria mheshimiwa Eunice agwitwa murungu amweke antu ayega no atwakira hospitali indi mheshimiwa wetu na atejanire hospitali iria itarugurwa tugukuria mheshimiwa nontu yuko wejiro rugura hospitali iria gukurukira timu ejire aja no tweje amwe nikenda ntu bagachuru bagekirwa ndawa hospitali iria pombe kona gukunda gwa ndawa twije mheshimiwa Mbijewe ali Chief of Staff nuntu nawe kagite kala ka mheshimiwa Eunice no wagwatirite nya Kiago thai agatugwatira kairi twenderee ni araba kirekeria baugite bakoja saini cha kweberia MCA wao Kiambingarunyi gitene na kuria koti o amwe na mbunge ya Meru kubagwata mbaru itubangite kuthurania saini signatures nuntu bautwe utongeria bwa Kiambi kiri maendeleo gutijo tuona buru ituonete wondinge cionthe ciina maendeleo lakini bautwe utino untu bumwe tuona buthithitwe ko bautwe tutina imani na Kiambi tukothurania signatures cietu cia aturi betu bonde especially antu ba wondi ya Kiago bautwe turiuga tutina imani na Kiambi twikia county assembly ya Meru na gwatwika county assembly ya Meru gatuthikira bautwe tukaigwa tunganiri nuntu Kiambi atikubwa mutongeria gwatwika county assembly tuomba mauntu jau bautwe tukaumau tutemonga kotini tumikishua tukuthikirwa ikoti nuntu bautwe utongeria bara twina bu especially ke wondi yetu ya Kiago tutongeria bwageri kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagetumam ibwega nuntu bwa riboti inu murithire wa Meru TV na riboti inu gatukinyimuthio maratu kubangirite muthenya we munthi nkatho chimwanya nuntu bwa kwigua urikire TV yaku ya Meru TV guthire bambitwane family na zwa Kimathi turekane ugoro kiri metha yetu ya ndeto kiri Meru TV ugoro